بۆ دەمێ چەند ڕۆژانە بەحس و خەبەرên خەلکê bilindbûna dolarê û matirsî keftiye di nava dilê xelkê de ji ber ku digel bilindbûna bahayê dolarî bahayên kel û pelan û bi taybet yên xwarinê jî giran bûyne. Welatiyên devera Şêxan jî didane diyarkirin ku nebûna mûçey û dîsan nexweşiya korona jiyana wan di matirsiyê kiriye û bilindbûna bahayê dolarî ev matirsiya mezintir kiriye. Warosa didane diyarkirin ku bi tenê hikûmet mefedar e ji bilindbûna bahayê dolarî. گرانبوونی بەهای دۆلار کاریگەری ڕاستەوخۆ سەرەکی لەسەر ئاستی بجێ و ژیانی خەڵکی فەقیر و هەژاری کوردستان دەبێت. کوردستان عێراق بەگشتی کوردستان بە تایبەتی بۆیە دەبێت حکوومەتی عێراق و کوردستانیش ڕێکاری تایبەت بگرنە بەر بۆەوەی چیتر نرخی دۆلار لە بەرز نەبێتەوە بەرامبەر بە پارەی عێراقی. وەکو دیار کۆلڤان چەند ڕۆژێت بۆریدا بەهای دۆلاری گران بووە ئەوێ کێشی کارتێکردنەکە نەرێنیە سەر موظفی و کەم دەرامەتی کری و دنوکەدا لە هەرێما کوردستانی بازار بارە پتر دۆلاری دێدەکردن نرخی کەلوپەلی گران بیە و ئەفیەکەشی دژیانە فەقیر و ژاری بزەحمەت کردن چونکە ئەگەر تو سەیری بازاری کەی و نرخی کەلوپەلان زۆریە گران بیت دەبێت ڕقەبەکە جدی لەوێ تشتی بکەن و پێداچوونێکی لەوێ بریارێ بکەن چونکی ژیانە فەقیر و ژاری گەلێکی بزەحمەت کردی. ڕۆژ بۆ ڕۆژێ لە عێراقی و بتایبەت لە کوردستانی قەیران پێ قێرانێ دەهێتن و خەلک بێزار بوویە ji hebûna qêranan lewra digel bilindbûna bahayê dolarî kilopelên xwarinê jî giranbûyne û welatî jî daxwaz dikin ji cihên peywendîdar çavdêriya bazarî bikin ji ber ku bilindbûna bahayê kel û pelan bi tenê firmanber û welatî zerermend bûyne. gelek te'sîra me kirî û gelek te'sîra alemê kirî û دۆلار نەیمستەقرە هەر ڕۆژ شکلەکە و هەموو تشتێک گران بووی هەمووات غذایە گران بووی و دۆلارش نەیمستەقرە هەر سعاتێکی هەر ڕۆژێکی شکلەکە داخوازت مەمەوێت دۆلار ئەرزان بتن و عالم بژیتن و مواد غذایە خرتشت ئێگران بووی. بلندبورایی gelek تاثیر خەڵکی کری خەڵکێ ما gelek کرێدارە ئەو عاملە یومیە سببایجی حکوومەتە مرکزیە دۆلار ساعت کرد بەرەنگی 120 بوونەوە کرا 140 عەزت میزانیەدا هەبوو بەجا ئەو 20,000 هاوێتی سەر وەرەقە دۆلاری عەزا خۆ غەڵیت کرد پێ کوڕاتمێ موظفا بدات بە سەمیڤیدارینش حکوومەتێ چاویوان فەقیرە بێت. Li gorî dîtina çavderên aborî ku dihête pêşbînîkirin ku bihayê dolarî bi tir zêde bit bo demekî dirêj ji ber ku hikûmetê qêraneke aborî de derbas dibêt û bilindbûna bihayê dolarî di hikûmet mafayê jê welgiret. Bilindbûna bahayê dolarê dişan rojên borî de kartêkirneke here xirab bil bazarê kiriye. Welatiyên devera Şêxan jî daxwaz dikin ji cihên peywendîdar ku çavdêriya bazarê bikin da ku kel û pel giran nebin da alekê dî ji ve jî feqîr û jar bêzar nebitin ji ber ku jiyaneke here xirab de derbas dikin. Ekrem Derwêş dezgehê mîdyayê Badînan Şêxan.